Deputy Commissioner Karibhoi District Abhilash Baranwal IAS ulap lilat ya wei briu badan jingduna haki dekot met da ke ba IT ya ke dukan Xerox ke badan ha office DC Ribhoi District kenang ba undup la ban yeng halaki jongki kejan. Uni ubriu udai uba Perin Pale ukun jong uba Will Singli Batkong Minabe Pale na kashnong umpok wen Ribhoi District. Uba Perin Pale ha kajingkran ulapan pau ya kajing sngokmen ka bakraw halor kani ka kabu kaba ulayok pediang na udisi kaba longru kajing kerkuba ka bakraw ha kajing imjong u. Uba Perin ulayat huru bawat la ulala ban pendep ya kajing pulih haduk ka kelas 10 bat ban pentebit ya ladi ha ka kam komputer Henry namar kajing ha kajing ya ilenti jong kajing im syam layok lat ban trei ha kinuk jakat rekam. Mentapat lingba ke jingyo ijingai bat ke jingdon ya ke mensim ya rap jong udisi Ribhoi u Abhilash Baranwal ulayo ya ke dikalat ke betemai ban penyat ya ke dukan Xerox hapok ke pelau jong ke office DC. Uba perin ulapan pau ru ba omkut tang hakakam Xerox Henry unang tre shitom ban penhe bat penroy syuk ya ke nikakam kum kadak ke jing sngongu ya udisi ke Ribhoi bat ya baro ki officer ki bala kershan bat pelilat ya u. We should try and provide more opportunities to people with disability because there are many job opportunities in which their handicap will not really be a handicap for them in earning livelihood. It's just that we have to provide suitable opportunities as a society to them. So this is one small initiative, but I would really like to thank our ADC, Srimati Balakinti Urani, because it was probably 3 or 4 days back only when I discussed the idea with her, and in a very short span of time she has not only been able to find the right person for the job but also simultaneously do the necessary homework in terms of procurement of the machine, in terms of the revamping of the place, so that we can see the light of this day. So thank you, madam, and I hope that this small photocopier machine will only be the start, and with time, as your earnings will increase, you will add other essential items to it, for which we'll also try and get the help from all the different kinds of schemes that our Honorable CM Sir has started. But lamination machine, a small computer, a printer, etc. would be the next additions that I hope Bapale will be able to make to this shop. So it's just a start, and I hope that this becomes very successful and people will be able to utilize it in a very befitting manner. Kami Japur ada perkembangan bakrau ngawan berterpat akibat jampi jepres dan di sosial media dan rajin jadi jampi pada kuat dan rajibab jangan kamu kemudian dan nak beli ya kalian kamerahan bang ada dokumen sim jok jenis dokumen ada dokumen sim jok jenis menadap dengan jim jok jenis nhau beli terai cerat beli ulah ai yang namanya terkung hak jim kacang ai warna ini long isirok mesin ibarat nak kane ngapan kiu nani sakmat mangadon ru kata katong ban sekri hok nak benta jong di pai ba di badan di bawan na di than di bajangai dan di bajan na di yok ban kam hok harkan ja serok mesin tabai disi yala ayuna ya kamera ni knang baci pai ba jenom la bane sekiwe pat jaga knang ba kanum ta than kapur man bata jumpi sim baladon bangah hang ni tidak tip baladon hafta ila wanrung bai hang ni dan kan ni den tanong kata ka ji seceri di bawah ya ci pai ba ya kan ni teladang ayo ya kabriu ngan wat hidai ibriu iban ya senalang bangah namanya sok hak ada kawan iban Arab yang saya situ satu ngale snungu ya Isa Raja Brahma ngala ai ne badai jito ngausar ngala ada bertindak di komputer ngakwa banbu na dibai ai ne ibai yang la ilat jin Arab nak mata banyak serok dan banyak print ne pantai ne dibai jin kam ne dak jin nei ai jong ya ICT ya Raja Brahma ina priang ya kan ya hadin tai la posho disi pada wala khot yang bangan wan hang ne bangan yo no ina bayar kan eta serok mesin cua na pule tang haka kelas dan bok boble la terku yang
mengenai namanya ini ilat siarap mana ini baik berkhidmat ru dan kan kalau kalat nanti yang apa nang kiu sakmat japang ngapune tang kelas dan